táiseach. Angel ruta na hamicid roiide príomhachas sé beachchaigh mion an úras an bliana. Is an bliana seo bha mi géirí fialchain ruticin jifríte. Ruticin beáhall is úd. Is mar sin háisich mí cortas an openid. Or well, hiad operacham. Is sé becin de dúlan a bhealn ag an táiseach. Ach bestair de dúscaigh acham. Is háisich sealig ag cruúchaigh na míon sin. Gnéamhnachas acham hain ag cruúchaigh a bhí mar trainer chun sa gaelig. Ha díos chun acham mar ha is sméirnig míad am hain, dé chud dadamh sa hair really. Is ha bhearn sa bharca tris an ruta mar seo. Ready? Ready? Se con really ma a hánta. Haid an cánaí a géisioach dún i bhórchuid genúne. Haid go ma dáil, haid go ma sochgad. Is chóluach. Really luach. En als je het dé seo, has je dan een dianne tik. Tjúldai, dí mar seo. Tjúldai. 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 Body tjúldai. We fully support Charlotte in everything that she does. But honestly, we just wish she'd get a real job. Lesson Gaelic ahead. Sing. S-U-I-D-H. Sit. Bailach ma. Okay, Jenny. Finish. Stay. Agus beter graag an bí mog na seaachid le dach anan. Yeah. Harja, Bheil, mach sa bhíal. Body, harja. Right. Sití nach mar sin process a hán. Ha mi farach cyn misna chom ein seo. Is dé hal na bhethe is unis becin cynnerst. Jay Shaw?